ese nkabyumvise neza ni Venados Quick Dialyse. Today tugiye kugaruka na Rwanda Football National League, inkuru zitavugwa cyane kabisa. Shampiyona y'u Rwanda abantu benshi batekereza ko bayizi neza, ariko ukuri nuko uyu mwaka shampiyona itari kuyoborwa n'ibyo twamenyereye, ahubwo ni discipline n'imitegurire. Uyu munsi Police FC iri ku mwanya wa mbere, ibyo abantu barabizi, ariko ikibazo si uwo mwanya, ikibazo ni impamvu iwuriho. Police FC si ikipe ivuga cyane, si ikipe itsinda ku gitekerezo kimwe cy'umukinnyi umwe, itsinda ku gutegura umukino no kudaha amahirwe umwanzi. Kuko turebye imikino yakinnye, yagerageje kwihagararaho. Reka tunyuzemo amaso mwiyumvire, namwe muraza kuba mumbwiye. Police FC yafashe Gasogi United yikubita ibitego 2-0, ifata Etincelle iyitsinda igitego 1-0, inganya na APR 0-0. Police FC yarakomeje inganya n'ikipe ya Musanze igitego 1-1. Police FC kandi nanone ibintu bitamenyerewe, yafashe ikipe ya Gorilla iyinezeza ibitego 4-0, yayikubise ibitego 4-0. kandi yakinnye na Al Merrikh birangira ari igitego 1-1. Igitego cya Polisi cyaje kare ku munota wa kabiri, gitsindwa na Ani Elija, cyaje kwishyurwa na Obino Chisara ku munota wa 53. Ikaba yarakinnye kandi na Kiyovu bikanganya 0-0 mu mukino uheruka, kuko yagambirije gukina yitonze. Ibyo si amahirwe, ibyo ni amahitamo kugira ngo idatsindwa, cyane cyane imikino ikomeye nka APR na Kiyovu ndetse na Al Merrikh. Yagerageje gufunga umukino ngo bayagabane badatahira 0, bagerageza kubungabunga igitego cyabo cyari cyabonetse kare kuri Al Merrikh nababwiye ruguru, kuko yari yatatse bimwe bihambaye. Hafi yayo hari APR FC ku rutonde, muze kujyaho murebe. Ikipe ifite amateka akomeye. APR si ikipe irwanira kuyobora gusa, ni ikipe irwanira kudasuzugura amateka yayo. Buri mukino APR ikina ifite igitutu kidasanzwe. Icyo gitutu ni icyo gutsinda no kwerekana ko ikiri APR koko. Yagerageje kwihagararaho, ariko dore umusaruro wayo. APR FC yanganyije na AS Kigali. APR FC
yatsinze Etincelle ibitego 2-1. APR FC kandi yarakomeje inganya n'ikipe ya Police 0-0. Gorilla na APR nabwo byaje kurangira gutyo ari 0-0. APR yaje kwibasira Gasogi iyikubita ibitego 2-0, kandi APR yafashe Muhanga iyitera 2-1. APR FC kandi yibasiye ikipe ya Bugesera iyitsinda ibitego 2-1. Ntago ari ibintu byandikwa ku rutonde, ariko bigira ingaruka ku kibuga. APR FC ni ikirangiye mu mupira w'amaguru mu Rwanda kubera amateka yayo y'intsinzi n'umubare munini w'abafana biyemeje. Igitutu APR ikoresha ku kibuga nticyaturuka gusa ku manota, ahubwo kiva ku bitekerezo by'uko ari ikipe y'icyitegererezo ifite inshingano zo guhesha ishema abakunzi bayo. Ibi bituma abakinira APR bakina bafite umuvuduko ukabije, bashaka gutsinda buri mukino nkaho ari igikombe cy'isi, bigatuma biba imbarutso ikomeye mu mupira w'igihugu, kandi bigakurura abafana benshi. Ni ikipe ifite ubuhanga bwo guhangana n'igitutu no guhesha agaciro buri mukino, bityo ikaba ihora ku isonga mu mikino n'ubuhangange. Naho mukeba wayo ariyo Rayon Sports iherutse kunyagira ibitego 4-1 muri Super Coupe, iraye inyuma gato, abafana barabizi. Ariko ikibazo si amanota, ikibazo nuko shampiyona yahindutse vuba kurusha uko benshi bayiteze. Uyu mwaka nta kipe iguha umwanya wo kwiga buhoro buhoro, buri mukino ni ikizamini, buri kosa rifite agaciro. Umva uko Rayon Sports Murera, umva uko byayigendekeye. Rayon Sports yatsinzwe n'ikipe ya AS Kigali ibitego 2-0. Igeze kuri Gicumbi binganya 1-1. Rayon Sports yafashe Musanze iyitsinda ibitego 2-0. Rayon Sports kandi yafashwe na Bugesera ikubitwa ibitego 2-1, ndetse yakomeje kwitwara neza muri iyi minsi. Yafashe ikipe ya Gorilla iyitsinda ibitego 2-1. Rayon Sports kandi yanganyije na Etincelle. Rayon Sports kandi nanone iheruka gukubita Muhanga ibitego 2-0. Ariko nanone Rayon Sports iri mu rugendo rwo kwihuza n'ibihe bishya. Ibi byose bitwereka ikintu kimwe: shampiyona y'u Rwanda igezeho amazina atagutsindira umukino. Abafana bonyine nibaguha amanota,
n'amateka nta gukiza. Ibi byose biterwa n'ukuri kumwe. Shampiyona y'u Rwanda igeze aho amazina atagutsindira ku kibuga, abafana benshi n'amateka menshi ntabwo bihagije mu gukura amanota ku kindi kibuga cyangwa ku kibuga cyawe. Rayon Sports irimo kwibona muri uru rugendo, aho gutsinda bisaba imbaraga nyazo, igenamigambi rihamye n'itsinda rikora nk'umurongo umwe. Ntabwo bikiri ibihe byo kwishingikiriza ku izina gusa. Iri kuba shampiyona y'abatekereza imbere, y'abitegura n'abemera guhinduka. Uyu munsi si umupira wo kureba gusa, ni umupira wo gusobanukirwa. Aya ni amakuru adasanzwe ya football mu Rwanda, atari ayo kumenya gusa, ahubwo ari ayo gutekerezaho. Ni wa wundi n'ubundi musanganwe ni Venados Click Diaries. Thank you for watching.